it's an exit, and it's basically about respecting our people and living what we preach. So yeah, just he kura te tangata, hey, people are sacred. So kia ora. Kei te kahui maunga, tongariro. Kei ngā kahui maunga katoa. Oi tongariro, ki hikurangi te tai rāwhiti. Tēnei tātau, te rōpuranga tahi waritanga. E mihi ana ki a koutou. Ka tai mai mātou ki tēnei kaupapa. Ka tai o penga o tūwharatua. O reira kei tūwharatua.